normal ken yam ka na dial content barwanya lingwaseme biya kamal ka Nuer online TV channel and manduni chan kod nyak male nong roina gwaseme kajan gwaseme mi jiram jidit ka Nuer online TV channel gore je en wojender subscribe kode notification bell de je twany en wale chanka welkel ka pay bangwan ron kina dangro widi jan dangro di cha no bana jome bana je linkel jome very important there and there the palpin no kaliang da kadoba dan en bajalat keja ngai kone lat ko rodin en tama jo ban la kwen gwas me ban ruac no ke kwi dr machar potkang ke doblam neden kone cha yiɛn kum kiir mayardi re wacha ka so Sudan ban ruac ka doba dan en men chalat of course ngai kon lat ko rodin no ko nguni report pa no me kono ko lenga ta dan en kum kiir mayardi no she can dolan wale ka jan chang wal kelma ka pa bangoron kin dangro wi jan dangro wi di no ka jo chikalat gwas me jom jekchi jom gwa no nyu do kon go antam kan gadi no ba ka yiɛn ke ba ko look no kan ne kon bi ko look kon ngaje no cha ka look ka do mi mo bi ka chondien bi kan jektin no cha ka look no na bade kuli jogo no ne kan kono niam riek machar kan ne te ko kina content cha yiɛn kɛɛl la official kuma spela yo tentere ti jena tama ko kan cha yiɛn gona ti gol riek machar cha yiɛn dor dan te tin la dora no potkang doblam kan dial ko kin cha ka yiɛn no ka blue house la o riune dial kono len kono gwad me cha yiɛn kan dial kan wore okay kan wore kan dial tele jamre tin kan de kono baluk no ka jo me chalat ka ja ka dobadan chi minister of justice chikan warga chikan gor ke je no chikalaran wo reng machar wa baje luk kan ne konti ka kele kan ne ga dan e shan ka me chi korme je to ga je ne ga dan na ka majur ka nasir no kan dobadan e chi ngwanan wari chi ga yet ka je kan ne konti la de ni kem yadit la SSPDF chikalaran wo kan kontin ba luga en gwa dan en bi luka mo ba tok tin ko ngai kon gwa togo no kene content baring machar baje look no shika neti ti dong de larno nan ke ken kenetin content la ne kiir mayardi de loka shema na kiir de kon ngaje na maken yam kan kononiam no shema na kiir mayardi de kene content bu look wat shek gar me mishal ke me e bol mail wate ten shek de ten so shek daram ken me participate and area dul kanamone ki gwada dana ba Dr. Machar ba je luktin so ngai kone diala content lat karodian so chana ku ben ka point gwasemene mi je togo no reng machar ba je luk ngai kone kanane luk ba position de maintain ba ka which ba wikeja ba reng machar ba je which ka by president la first by president re wika so Sudan ba je kapin no mane potkang ba je which ka petroleum minister ka ba do lamba ba je wika position dan te ten ka ba kan dial wo bane no ke ene ramimo milaran kuma spela yo no ka te ko ba je look so ne dial to ba ka dil ba long den kele ba je yiko ba ka wo ka tel long bete ka so right now ma jakon ko lugo dana ba look jang kan ne ko ne kan ga kwankel kere logo mo ke war gadana chikana gor ko do togan wale nyen gwadana chikala no ba kana gwalok ken yam chikana lat keni gwada ba luk ba ji luk tenone ba ko luk nyam ne dial lo ba gu ne dial re wi ke so Sudan kelio ba je ko le decide ne dial ga ta dan ken lat keja so en decision ma ba ben ko mo wa evident wrong wa kalat ke ta dana dong shi korje to ga je ne re wi ke nasir mu wa jalat and then ka cha ga je duer nyu de jen go ba gade ba ka yiɛn ka peg midi ka ta dan en gu keneja aban ban ko la ngaje ne murai kon ke evident ni no lok kenyam kurme tuoga che tuokam kuma sfelayo kanane ti kontela de ni kiir mayardi tuoga kam hali kane de ni ka en kiir mayardi de lo chere karwal chere mala jiwe chikari na lingane ti kontela de ni juwe medan gwade dan me ngoda me kan korka na tuokan chika shot chikan kiir jogo no ne national army chika teje no then chu kiir chu je don play ke chu je lokana no ba michina ba jelat so en mo karwade
kolo china chut ke jamo ko cha juk a ji which no ne kon shall unify force no ne kare which chu kira lok right ka agreement ne da ne cha ta ke jin 2018 peace agreement cha la do ne Kenyam ba integration of force ba je la lo for ndial ba mat goskel no by unification of forces ba je kulalat na mo jento do be dan tenaten do no kir mi yadi charo be mo ke de ni ka golka ti jaga ko dara nang na gwade da ne gor je no be mal be je daga je kana gor no be dakre ma char be ja tije ko ka 2018 peace agreement chala do min la ramado dien la do ramado dien no be dil te ka ngeten bana mo kana gor kire no be reng ma char be te ka ngai ka da le ro so men che la dan kire la du ne la ya lede ala wo cha be ngach dakre ma char shono ko wojene tin kon tila kwar Alfred Futiyo kwar western Equatoria kwar midi me governor ko choje wo dal no dare reng ma cha dare je console ki dare je jogo no ram me wo je ko jen cheptere me che je dir anyok tele je power en kir ko dare ram mo milla te ku me swela yo dare je wo ka bom no tele je power mi shirka na mona so je kir mi yadi che mistake mo che je lel che je no ajen do be dano ku koru ga chu koru to ka western Equatoria chu nyoko to ka nasir gwaze dane shi na chicken shoot me chika clash ko de chicken clash ke deni SSPDM ne ka dioki kan wan la chona beleche ba je kapchong ba che charge ba kapchong chike che je gorno ka ba je chong me che kuna ko bi kor batuok before kan kor kana ne to kan u yara du kana ne dak so shina shoot no ngede chukir me yadi din stereo don dar goro dar dj SSPDF dar je wojinere which kanasar chur gorje no be kwang chorale kana Johnson lun baga kwany ne timo chu deploy ko ba Nuer why army ba ko disam no mamu jojo lo no ngai kene dia but you gonna kula kana no ne ne ti nang ne ke wa force intere which kanasar waje waje ger but ka jo mishala ne te kon analysis ngai kan man lerod mit nan ke de ka babure kono nan ga babure you the jeno ken cha kor cha le cha jongo bu kan wero kan o ka ko bom ko that's with the only way and became yadit be kula jakob kula te ka domi mo be kor be to ko je ka be reng ma char be je yen ka je ko tela another way we no be fort be je non bna kula ga mala chal kan o dep so na me e dep ko gor jeno bu ko ma sele ayo bu ka ga ka je then you call me to talk. After that, you all out war you broke out. You call you to come ko yara do. Entire dan le rodage. Majur be chala nang ne janen yam kur. Majur nangaje ko de nang karunwang de nang kajuba dulwal. Waje te kan ndang wan no katijen. Chwaring machar kule jo ko la ruac kan ne den kon la kuma SSPDF ko do be dan nang je. Chu na be ne chwaire leka. So reng machar mu dong rami mo mi dong to ko korti menta mo nyin kuma SPDF yo kan SSPDF. Ani chi kan de we ye ne de kon en chi ajiga la ji SSPDF ko kan no nang ka juban je de mo to. Ko dina kor. But instead ko nge je no chi ko reng machar ko duna shiga deni kan yin kana ka hal ne kan ko ne wuce ka hal jang ne kan ka hal Nuer kan ka hal so tin kwal chel Nuer wayam so instead ko dong dara gori jeno dara nam dara dal chu bilem ne da kuma chara no jin jak majur ko banako jin jak Nuer wayam ko bikan kor bikan tere so tikin mi yadi tana nyoko lo ki 2013 gwade dana shi korche to goje me naga Nuer ko ka masaka ka ko ka genocide gwada na tikete ko na lo jok so yen ga reng machar yen Nuer ko ken bianga jeno na me ye jien choko gorga jadon Nuer ba ja ham reng machar na me mi reng machar mu ne reng machar jen te gare konta right now when this guy kir shadan ke reng machar do you think god den be nyoko wutin ma boga yen ne ko na politician ko ken tilla nyeng Nuer be raidun be jabat chondun be jabat the same way about the chong the reng machar ga jetama tara me gim ke jakaya so jen do down let kire so mi chirna mo an war ga cha kula da walen oring machar ba je yen ka chicken tin kon ba luka je chicken lat kan oring machar a terrorist jene che criminal che ka sponsor la che Nuer mo ka met wana dien la da jen go chiring machar che na che ga jana ka je din che ga jana ka kiring machar is the one who facilitate the evacuation of SSPDF in Nasser. Yang mekan tana we unsuccessful
alo kana woke le chu ko to so nyu jen o che du ne she hon but nyire o jen nuer full stop jen do badan en men yan ke dakramacha the same thing men yan ke potkang o jen aganasir ki o nuer jen yan ke jemona so melat ken no be ken ka persecute gwalok bianga jen no lugo me tele chongaten so men goje la yan chara jana jin mi loko ji gwen teru che jamme de ngu che janu che ja jakara mo innocent person la ja gor no jen be je moy ko be je moy kare gwen teru che jamu jongu che ja luko ka lung mo gwa kana mo to wi mon men gwen teru be je moy ke chong teleje gwen teru la mo je ne jirek so che de mo to bi anga je no jang lo kan reng machar men e diala ko ken. So where they can use or go big and where we can come, they have to use it that force. So majakon ko recon where gorje and what they con charabum, name kill me bej move to a my child then but talk somebody. But talk can a conscious where cocaine. Try to get into a simple and message mene. So message me a very important. Nuere kiir. Right now tell me shall malm right con. So minogino be con go la talk. Okay? Biadil ngaje no na me tele mugwa miaten. Eno ba dagama char ba de charge ke murder ken treason. These are baseless, right? Ngai kone jen cha yen ka pai diok. So en yen pai diok bena ka jen pai bangwana me kul te pet dang de ti jen pes dang bakel. Okay? So mi chit kana merek. Goje kin mi yadi naga duwa be dana chenwere naga jenwal chenga naga pa na naga jaga nasar angu makan la do baje yen kule la nwer shukudi chicken kana kone kanwer shukudi nwer ngwanlong ikiriar kanasar kula ka fangak kuru mekeli naga nwer ko jen targetin so much na me de jogono nene this will never work. Chebe gwa ke kirmi yadit ba jang ne so Sudan ko bo wore ri kam jek mi chro da benyo ko mi je ro da tan mo kir wen sis ka do bu jantama so an tactic me okay jen tactic dan yos ka Tanzania nyen tactic yos ka Uganda one memo use can judges their own judges ko bi karam momila political prisoners baje yen ka duom ko aja accuse ke je ka chetok so reng machar yen yan ka je chetok yen yan ka je alwar no so na me bajang ne ko re ka bo nyam so ne ko la je no tele ko butok gwaza bene bi akula ngaje no ngumela rod so bi rek butok so mu gorde kum so Sudan dare yigu jala tok kirmi yadi dare zelgu ka duom gwa la prisoner is not the way. Dialogue is the only way. Me de malde je kula fef der malde kula ben but mu gorje no betiti bagari aleka ki be kor bejeter angaje no gorje no bi malamo jabu wa unyam kene dial kona banan gwalo kan dial kanwere era memo misha Nuer all of them kanwer ala jang let ken la de la tok eno bi kan tin kon tin dier ke tin Nuer bi kan kabat jenta dan take it right now tell them the dien let ken. That is the only thing they are doing. And look about Luke. No? Need to corner book lungai corner. I can't back look nyam nene dial. Back we ke video. Mugui corner me can jang chika kure talk kanasser. She can't tordio ngai kondial. Kure dana chitwok. She can't talk a video ni can talk a tourne. Iti kala evident kentin makan ko nyot akan tin bukan ko nyot gwalok akan lar keno ba kan en ke video mite ke chote chicken katam mite ke got din di chadak so these are the evident kon bukan ko use tell ngodian bukan nyo use nyok anduma jure jan baring machar balu kjemo ko kene ngu chama jure chajan na kon ngwade chikor chetokten and Dr. Machar and Leonard de Retigen because ngajeno chio jen boran bun ke kumas filai yanje directly ko Nuer
ko jen te ga juba by the way ram te ga juba ma which mean that tele je power do be dana cha yen ga je tele je power ka je no kene te konte yes kana sir Nuer gang kana rodian ne ko kan ke te base kene kon la jang no kan lo kan ko ngai kene power ram te ke ne ri yit ga na ka 13 ko ngoti re wuch ka jana ju kan o jana ma ka chikana no so ron kin dang re wel joge dana chi ko je to ko je me chan Nuer na ga kir mi yadit teram chi to men ka betema aba kir jo no nanga ji kai cc ke nangine ko tele me chiro da la changa kel ka ngore chin Nuer je use against kir ani jang ko rodiano lo ke ring machar jenno 1991 edan she korche tok china chikelu kene bo sare kende ko na chilu ka 1991 chik jang ko rodien pon Nuer ya na adar shal torit ke chana bo within bor gwadiran ko yo tok ten lar kano justice la to ga ni ode jang da na lo jok te ko kor mi to ka jen wona ko won yam ke so Sudan mi chajek kwala gor de laneje de char la dul gora infrastructure de la but look here mi yadi de development bo ko ben ka wena de so tele development mi be ben so name jega ka kir mi yadi mu wetu go no bireng machar bala ramimo mi ba luga la tok ka ba jik der chit ka dob dan gu keneje ngu yena mo betok ya gu jeno bisos dan bloy kor men go kelong there are dialogue is very important then they can mal they can non ko ntame ci East Africa community ci go fail ala ji Africa Union ci go fail ji European Union ci go fail international community bineken na titi di chalka ti e garden okay intergovernmental and development authority ki development ci go tel millet ken ya kel i ga ci go tel millet ken so what the way out then so way out jene kan wer mo te ci naren ka bu ko nga je no jen to lana ne me telum da diem lu kujemi ko wani politician chiro je jorun ba ngwag da ba tul no ba chutel we radian me biran bero de nyok mun la rode je so ina ku ke no kane e chareng ma char ku lele rami mo chana nak ma ku ken no yer kan no reken te reng ma char mi ranak ne na na pa ken ken de content chal ko moy jang ken de kon nak no re tel no mi chira de nak Nuer gang kan rodian ko en area dien jen kwalo nak tenon e nei chi go dien lelon ene chikan we chika jangu mago ne tele do mi chin wari kana maga jena wal e ko na maka ke jang be yono kane de ko na maka Nuer so tele Nuer mi mo mi chi jang mi chi mak right now so tele gwad me be nyu ke lisa men gwad men no di ne lisa me nyu ka ye let's see ne ti kane ko ten chalat no ne de shagwan Dr. Machar jan te ka man yamane Dr. Machar ten durgon ramare de potkang chul ramadiodien Lieutenant General Gabriel Doblam ramangwandien mam paldor ramadien Mr. Gadwich Lampoch rambakalin General Camilo Gan Michael rambarodien mading regyak rambadagdien Dominic Gatrock ke gat gok rik so ne de ti ne yanti wa kene de konan sha gwanya kum kir mi yadi ko ye kene konte tindong te ket ke mele ro da kanasir do bi yana ke ko kan ke ji kuma spelayo that is the reason telam do dien mi ku jimi ko kan ke ji kuma spelayo ajin do bran yan ke tel do dien mi biya je golka ger mi chirna men so ku jimo en kum kir mi yadi me leren ti chirien do tam gajan gwasame telemal beben kata danen chikanti ti shitroni kan gari alaka ko mala la kula be gwada danen chinaren lim but not when ku tekane to mokula target re kumaka ko ne dial ti kan werin tam dio je tele jang ne ne ten tele tat ne ne ten kan dial kan were so ne me dara mal dara jatu wano tele chedem tok tele mal deben okay so mal babena nemi cha Dr. Machar cha jo konlo ala first by president Dr. Machar but men be akula ngajene mu wetu wala to no ken ken de bana ka court ke gwalok no men buto genene bi adil ngajin wona ba ka kon gwan ken kenya ba ka gwan ken no ba position ke dial ba ka me ko te ko ken ba Dr. Machar gwade ba ja kamuri shalka parkol jiram dana biya first vice president right now ka joda le roda ba do ma baje kama ko jiram dana dongi kan
ko mishir gana me wo ba position ken ba kana ka mas ko bikan kulo gwa dana wa ka lukten ki gwa dana wa ka luka ka court ka je so mi cha chu jig duer ba chu yene ka ame kan ga jig duer den dong buga barar den buga tuko ken makan kulo binyolan but ke dakhan ma char mishir gana me be beje mat ko de jen ajaram dan la leader kajaram dan gor ka no bat ka je bat ka chonda bat ka mandan dong da lar ka community ke da lar public South Sudan do no na let to lead with and see man be a solution ga kuma kirma yadi so jo me janan go de nya kɛɛl an ban nyo jëm do den chu ye peru jeno jin bi Nuer online TV channel bi nyane ko ken bi ta mal bye bye